ndwite miaka tena iria riu ndwite miaka tena riu ni onekete na maciaro makaingiha na wathie kundu guothe wathie itura riothe ta kuria ngoragwo na Nyandarua na Murang'a ukona andu riu uhoro wa Raila Amolo Odinga othe andu ni marauga baba iyo ndikoretwo iri haro nene nini ikoretwo iri haro nene muno kuigithia andu aitu uria magiriire ni gukorwo makinyita muthuri uyu tuti muthu ni muthuri urutite wira munene muno wa bururi uyu tugakorwo tukimera freedom ira tukoretwo na ya expression teno twina onere ngiri na maundu maria maingi mega bururi uyu wonete thutha wa muthuri uyu gukorwo akihuranira bururi uyu na njira nene muno umuthi ni gikeno kinene muno ati turoka riu kurugama ukona ngovi ino ndinayo ni Azimio president witu ni aroka na ni atuonetie raini andu othe riu tukanyitana na no njire andu aitu matikone president haria arauga uguo makorwo mari na doubt ucio ni ukoragwo haria muteini gitina na niwe uwi kiria kingituria na ni onanitie nekera andu aitu atiriri muthuri uyu no ngimukinya haria ndireciria mwagiye ni gukorwo na hihi ni gukoretie kiuria hau kabere ni tweregereire kuona President Uhuru Kenyatta thutha wa mucemanio uyu wa delegates akiumira kiharo agiteithiriria Raila Odinga gwika kampeni ni ngoretwo ngiuga atiriri andu ni maheanaga example ya muthuri ugwitwo Mwai wa Kibaki ati ndaumire gwika campaign no korwo ndaumire ri ndungimuiganania na the current president. One, uyu no mwanake mwithi ahana ta Obama ni wonire ta America Obama umirire go support candidate wao kinya ndagika ya mwisho. President witu ndari ndungi agwika uguo na ni akumira na ni aguthiururuka na aria mareciria ndaraumira ni megukorwo na thina munene muno tondu kiama kia Jubilee no muhaka abe giukire na riu ni giukirite na njira nene muno na nuo gukorwo agigitongoria na niwe mutongoria witu niwe party leader koguo no muhaka arute wira ucio tondu already tuna almost 40% kura cia Raila Central ni kuga ko umuthi ni kurathuranwo ri baba ni president no kiria tutari nakio ri ni ite cia Jumbe governor na MCA no muhaka tukinyie 51% na 51% iwe gikinya nigetha andu acio mathurwo ri no muhaka president witu aingirire na ne kuingirira mundu ahota kwiyuria atiriri ni ma ni mwikite mathabu manyu ni mitaratara iriku murahuthira nigetha gukorwo mumenyete ici nicio kura iria mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga agikorwo akigwatira thiini wa githurano giukite hihi ni mitaratara igana atia kana iriku murathima atia kumenya ati ici nicio kura iria angihotana nacio ndenda gukwira Wanjiku ngithii umuthi na no nyende kwanyu uthii itura rianyu wikarie andu ta 10 thi ona randomly thii ona korwo ni gicagi gia kwanyu ite andu 10 uguo ni ukuigwa turi na kindu mari andu 10 turi na 4 na 6 riu ngithii ugithimaga mathabu macio ri na ni baba uguo andu makauga baba na bado munene witu wa bururi ri ndari arakorwo athiite kura ya president andu no mone tari kura imwe augaga ari na kura imwe no kura imwe ri no in transit ona kura ingi milioni 3 kana 4 kwina miario irakorwo ikithina mbere kuria ja ati President Uhuru Kenyatta ndabati gukorwo akiumira gwikira mundu wothe kampeni ni gukorwo we ni arikitie ihinda riake ona wakorwo na miario ati no akorwo akienda muno kana akorwo ena itanya o riothe ria gukorwo akienda gucoka thirikari-ini iria iguka nikio arekoguo hihi tondu ni njui ni mukiarage inyu muri andu a member ake makia Jubilee mathabu macio mahana atia kana ni kwagiriire President Uhuru Kenyatta gukorwo akiendekithia mundu wothe gutuika president ndari handu arenda gukorwo thirikari-ini iroka icio no siasa cirekirwo guoya ni andu na ngwire ati irumiria president arumiritwo ni deputy wake gutiri kuoneka anywhere in the world deputy president uragira munene wake gitio riu angikorwo
harĩ kahiũ karĩa kanene mũno ga gũtuĩka atĩ mũndũ akwagĩre gĩtĩo ũguo ucoke wĩcirie atĩ nĩ ũngĩkorwo harĩa ũkĩmũnengereria rũhiũ. Koguo no mũhaka ũgerie njĩra ciothe iria ingĩhoteka, na Uhuru nĩ akũgeria ciothe, no tũgũtirĩ akũgeria ciothe tiga kwarĩria andũ ake na kũmathaitha na kũmera gĩtũmi kĩrĩa na nĩ amerĩte, na ndakwenda gũtinda akĩmera maũndũ maingĩ. Angĩkorwo nĩ marakarania na mũndũ na nĩwe wĩ harĩa rĩ, na nĩwe rĩu wĩ gĩtĩ-inĩ rĩ, ithuĩ tũtarĩ gĩtĩ-inĩ rĩ, tũgekwo atĩa nĩ mũndũ ũcio ũramũkararia ndagĩka ĩno. Koguo president ndarĩ handũ areciria atĩ nĩ arenda gũtuĩka thirikari-inĩ, we nĩ wĩ mũndũ oya gĩtĩ nĩ oya gĩtĩ. Koguo macio no mathabu marekwo. Ningĩ andũ mena guoya mũno, andũ arĩa a mũnini wa president mena guoya mũno, kwanza thĩinĩ wa Central, kũigua atĩ president nĩ agũcera nĩ mamenya nĩ mainũka. Ucio nĩguo guoya ũrĩa mena, nĩkĩo raigua makiuga we ndũgoke, no nĩ agũthiĩ. Thank you so much. Ocio nĩ mũmbunge wa Kwamũrwo Maina Kamanda, nĩ ũmwe wa arĩa marĩkia gũtwarĩria thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, na kũrĩ na and that is why we want them to see that we are live. Nipeperushie kofia tafadhali. Nikisema Azimio nijibu inawezekana. Azimio! 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 DJ Azimio! Weka hiyo muziki Azimio! Aya, cheza kushikilia kidogo. Nataka niwafanyie kitu inaitwa for example. Naomba uje ndugu yangu. Njoo ndugu yangu, njoo hapa kwa jukwaa. Njoo hapa kwa jukwaa uwaoneshe hii mambo. Njoo. Mupigie makofi anapokuja. Asante. Kumbe watu wa Jubilee wanajua hii maneno. Gatobu. Kuja mheshimiwa tafadhali. Mheshimiwa Gatobu anajua hii mambo sana. Na tumpigie makofi akikuja. Huyo ni deputy party leader, sio mtu hivi. Makofi tafadhali. Ukiona deputy party leader ako hivyo, unafikiri members wako namna gani? Si wako sawa? Sasa deputy party leader unaonesha ile kwa mathematics inaitwa for example. Sasa tumesema x plus y is equals dancing, and they join you. Na especially hii roho hapa. Asante sana. Tuende kazi DJ. Tunacheza vile anacheza. Wapi makofi ya deputy party leader ya Jubilee? Shikilia kidogo. Alikuwa anasema anataka support ya Wanga. Ulikuwa unataka support Ulikuwa unataka mheshimiwa Wanga kujoin. Mheshimiwa Wanga, deputy party leader amesema wewe na Fatuma mumpatie support. Na Naisula mupeane support. Lachi kuja mupeane support hapa kidogo tu. Na unaweza ona vile watu wako serious kwa coalition. Hiyo ni mzuri sana. Na nimeambiwa Wakenya pia wanaangalia. Kwa wale mnasimama vile unakatika ndio kura zako zinaongezeka. Twende kazi DJ. Wewe umeketi, naomba ucheze vile hao wanacheza.
juu, twende chini. Leo ni leo. Tunaenda juu. Inawezekana. Twende chini. Leo ni leo. Mikono juu. Inawezekana. Twende chini. Leo ni leo. Ati nini? Lero, lero ni lero. Asante DJ, asante DJ. Hiyo party ya inawezekana tunaimba pamoja ati inawezekana. Nini? Ngoja kwanza. Hii kwaya na kwaya master ijaelewana. Tunaanzia wapi? Haya. Haya, mumeelewana? Haya, tunaanzia juu. Tunaanzia chini. Alafu tunaenda juu. Tunaanzia wapi? Tuanzie juu. Haya, weka mikono juu popote ulipo. Haya, inawezekana. Ati nini? Sema tena. Inawezekana. Nini? Mikono juu. Inawezekana. Ati nini? Mikono juu. Inawezekana. Twende chini. Sema tena. Inawezekana. Ati nini? Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Hebu shikilia kidogo DJ. Mimi nauliza, na wale wameketi tuko na wao? Wasimame pia. Kwa hii azimio moja tuko na wao? Tuko nao. Hebu simama tufanye hiyo party. Tusimame tujaribu. Furahia tu. Na wacha nisome ujumbe mmoja kutoka Kisii County. This is James Mogaka from Kitutu Chache. Anasema, thank you Governor Ongwae kwa kucheza sana. Ungekuwa unasimama ningekupea kura tena. Kwa hivyo jua wale mumekaa, your supporters are watching. Haya, weka mikono juu tayari. Twende kazi DJ. Ati nini? Leo ni leo. Twende juu. Inawezekana. Twende chini. Leo ni leo. Twende juu. Inawezekana. Twende chini. Leo ni leo. Twende juu. Inawezekana. Ongeza sauti, ongeza sauti. Leo ni leo. Twende juu. Inawezekana. Twende chini. Leo ni leo. Twende juu. Inawezekana. Twende chini. Leo ni leo. Twende juu. Inawezekana. Tunaenda chini. Leo ni leo. Cheza kwa madaha. Inawezekana. Twende chini. Leo ni leo. Twende tena. Inawezekana. Ati nini? Inawezekana. Inawezekana. Ongeza sauti jamani. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Inawezekana. Shikilia. Wachilia muziki tuseme pamoja. Inaweze. Leo. Ati nini? Ati nini? Asanteni sana. Kina mama hawa wapigiwe makofi, na deputy party leader wa Jubilee, na wazee watatu walio hapa, na mzee wa Mbasa aliye hapa. Asante chairman. Ingawa kuna mmoja alikuwa anatingisha tumbo badala ya mabega, lakini tunakusamehea. Kade, unasemaje? Nasema unaona vile tumejaribu kina mama hao ambao ni wanamkaribisha baba. Unajua baba na rais tutawaleta kwa hii stage. Nimeona vile wamedance hapo. Maoni yangu, unaonaje? Hiyo grupu ya kina mama waje juu hapa wa dance na baba na wa dance na president. Unaionaje? Wacha tufanye kitu inaitwa kushauriana. Ndio. Alafu tutaangalia jinsi inavyowezekana. Si ni azimio? Inawezekana. Kuna kitu haiwezekani? Inawezekana. Na kukumbusha hashtag yetu siku ya leo, ikiwa haujapiga kitu inaitwa selfie, tafadhali naomba utoe simu yako ya rununu au simu ya mkono, ukipenda Azimio for One Nation. Naomba tu utoe simu yako upige picha selfie Azimio for One Nation. Timothy Bosire, asante sana.
Najua wewe kwa Nyamira County unajua kupiga selfie sana. Asante sana. Asante Bishop Ogonyongede pamoja na Bishop Abuka. Nimeona hata maaskofu mnajua kupiga selfie. Asante sana. Makarena, piga hiyo selfie mara moja, weka kwa mtandao. Na our hashtag is Azimio for One Nation. Very important for the rest of the nation and the whole world to know that we are gathered here at this historic moment so that our nation will move forward as one indivisible, united, prosperous nation. Kade. Asante sana DJ Shikilia. Ningependa kupeana ujumbe ambao umetoka kwa watu wa kulinda usalama. Naomba tuelewane, wakati wageni wetu wa heshima watakapofika hapa mbele, kusiwe na mwendo wa aina yoyote, kusiwe na movement ya aina yoyote, isipokuwa ukiwa umeruhusiwa ama umeitwa na wakubwa. Lakini naomba, huu ni ujumbe wa kuwafanyia walinda usalama kazi yao rahisi. Hapa mbele tumesema ni viti vya viongozi wa vyama ambao ni party leaders, na ningeomba kama wewe si mtu wa usalama, tafadhali na kuomba unielewe, tufanye kazi rahisi hapa mbele, kusio na mwendo wa aina yoyote wa kupita wa kuzunguka, kwa sababu utazuiliwa na utaweza kutolewa. Tafadhali na kuomba na mapema, hii ni ujumbe kutokana na walinda usalama ili tuwafanyie kazi yao rahisi. Ukiwa umeketi na kuomba ukae ukiwa mtulivu. Huku tumesema governors, senators, wajumbe, waheshimiwa wote. Na hapa mbele tumesema ni viongozi wa vyama ambao ni party leaders. Tafadhali, ninaona muda unayoyoma, wageni wetu wa heshima hawako mbali na hapa mahali sisi tupo. Muda wowote watawasili, na watakapowasili nitaomba sote tuweze kusimama, tuweze kuwakaribisha, ili kama sote, kila mwenye kofia atoe apunge kumkaribisha kiongozi wa nchi yetu na wale viongozi wengine watakaomfuata rais wetu wa Jamhuri yetu ya Kenya. DJ, na kuomba utupe mziki wa kaunti 47, tupe kila aina mziki. Asante DJ, twende. Ningeomba tena kurudia ujumbe wa watu wa kulinda usalama. Ningeomba sote hapa tuondoke. Sote hapa tuondoke. Hapa mbele tuondoke tafadhali. Ikiwa wewe ni mtu wa media, tuna sehemu zenu za media ziko huko nyuma. Tafadhali naomba tuondoke. Tafadhali tuondoke, na ningeomba tuelewane ili tusiwe na mvurugo. Walinda usalama ili waweze kufanya kazi yao kwa urahisi. Hapa mbele kusiwe na movement yoyote, kusiwe na mtu kupita. Tafadhali na waomba tuelewane na mapema. Tuweke heshima
ya viongozi wetu. Tafadhali, kama wewe si mlinda usalama, tafadhali na kuomba kwa heshima utafute kiti ukae. Na waomba ndugu zangu wa Kenya wenzangu, DJ nipe mziki. Maro
shikilia. Narudia tena ujumbe. Najua mtaendelea kudansa hii, bado mnachangamka. Ngoja wageni wakianza kuingia. Ningependa kuwakumbusha ndugu zangu, wenzangu wa Kenya, sote tumekuja na azimio moja hapa. So nimesema naomba kwa heshima na taadhima kubwa, viti vya mbele vyote, kama wewe ni kiongozi wa mno mwiroreri wa Inooro TV orege tugicoka kurwe kuma guku nyumba-ini ya micemanio ya KICC kuria kuri na mucemanio munene wa ngwataniro ya Azimio la Umoja, na hihi ngikuririkania orege mucemanio uyu urehete hamwe ciama itiganite iria irenda kuingira thiini wa ngwataniro ya Azimio la Umoja, na okia mage kuingira gikiumbe nigetha matuike agwikanirira ngirimiti maiguithanie ati ni maingira thiini wa ngwataniro ino ya Azimio la Umoja nigetha makiambiriria kampeni mambiririe me hamwe maneane mutongoria uria marendekithie kuri muingi na makoro maiguithaniire ati twi hamwe turamatha kindu kimwe twi hamwe. Na mucemanio uthiite na mbere, ageni matiganite ni mekinyitie, kuna magavana matiganite marikitie gukinya guku, gavana wa Meru Kiraitu Murugi, gavana wa Makueni Kivutha Kibwana, gavana wa Kitui Charity Ngilu, gavana wa Machakos Alfred Mutua, ni gatagati kama gavana aria marikitie gwikinya thiini wa gikaro giki. Na nigukuririkanitie ati ira ni kurari na mucemanio wa ngwataniro ya OKA iria onayo itanyitwo gukorwo igiuka, no ririkana ati ngwataniro ndingijoini ngwataniro iria ingi, kiama nikio giguthikire mwanya gituike gia kuingira ngwataniro-ini ino ya Azimio la Umoja. Na ni ndirenda tunyitanire na muheshimiwa Dennis Waweru, umwe wa anyiti itemi aria makoretwo makinyita itemi thiini wa kwendia BBI kuri muingi. Hihi muheshimiwa no ututaririe ni ageni igana makinyite gikaro-ini giki, na hihi no thathaurire mwiroreri ni atia kurathi na muthenya munene muno, na twina gikeno muno tondu thiini wa family Azimio umuthi ni muthenya uria turasaina ciama ciganona iria cinyitanite na tukauga ati no muhaka tuthie thavari na twi hamwe, na nigetha tuhote gutwara bururi uyu na mbere, tuhote kunyitithania andu aitu muno andu a region itu na andu a Kenya yothe, nigetha tuthie twi kindu kimwe turi a Kenya, na nigetha tunyitithanie andu aitu tuhote tukorwo tutari na ngayukano iria ikoragwo ku hindi ya githurano. Atongoria ni mokite guku mothe, kwina atongoria kuma ikamba-ini, kwina Kivutha Kibwana, kwina mutongoria ungi witagwo Mutua wa kuma ikamba, twina Charity Ngilu kuma ikamba, twina andu a Western Province, twina Eugene Wamalwa kuma Western Province, twina andu a kuma ihonge ciothe, twina andu a Central Kenya ni urakinyona haha, twina muthamaki witu Uhuru wa Kenyatta ni aroko umuthi, twina andu a kuma Githii, gavana wa Githii guku Ongwae, twina andu a kuma Maathai-ini, twina mundu gwitwo Kiraitu wa Murugi kuma Meru, twina mundu gwitwo Munya kuma Meru muthi, twina atongoria othe kuma Mombatha, twina atongoria nginya kuma ihonge cia North Eastern, na umuthi ino ni deflection ya unyitaniri wa andu othe a Kenya, na tugite ati bururi witu ni more important kuri ithuĩ nyewe tu interest itu tunini twaheria maundu mau maitu mothe na twanyitanira na tuga umuthi tukwenda kurugama turi andu a Kenya, tutikwenda kugayukanio na ukabira, tutikwenda kugayukanio na uhoro wa region, tutikwenda kugayukanio na individual interest. Turaugire tukunyitithania Kenya yothe na nigetha tuhote gutwara bururi uyu witu na mbere, utari na ukabira, utari na uhoro wa region, na nigetha tuhote guko umuthi twina presidential candidate witu uria tukuloncho umuthi uria ukahota guikarira giti after Uhuru Muigai wa Kenyatta. Mheshimiwa, hihi no uthathaurire mwiroreri ni ciama cigana up to today cituikite? And they are still coming even today, even as we speak. Hari maroka turauga tutikuhinga murango iria major ni DAP, ni Jubilee, ni ODM, Wiper nao ni meguka, KANU meho, turauga ciama ciothe iria ikuhota kuma Mombatha nginya Githumo, kuma North Eastern nginya Kajiado, turauga othe moke tunyitanire nigetha tukorwo twi kindu kimwe turi andu a Kenya. Ni turonete ngwataniro ya OKA ni atongoria igana merigireirwo aria me ngwataniro ino iria ina matha wa Karua iria othe ni meguka, na tutikuhinga murango tondu ithu turenda kunyitithania andu othe a Kenya, na ndirahoya Ngai ati othe nginya aria maracemanĩtie ira othe moke tunyitanire tondu bururi uyu ni more important kwa individual interests cia mundu binafsi. Ni tukoretwo tukiona
mundu gwitwo mubunge wa kuria Gatundu South Moses Kuria akinyitanira na Martha wa Karua. Mundu no age gutaukwo kiuteti ni atia kurathi na mbere ukona Martha wa Karua emunoria waoka umuthi ni arigirirwo gukwazimio ena mubunge uria wa matiga kumakie acio ni andu aitu nitumoi na nitukumariria tukumacokia raini na I'm sure nitukuhota kumagaidi wega na nigetha moke tunyitanire acio ni andu aitu matiga kumakie kwa jamwe ni arata kwa muno na ningumariria na ningumarehe nigetha muone mbere na muone kuria turathi turi andu a Kenya ithuothe kurigana na kiuteti tondu no Azimio ni kurehe andu othe na ciama ciao na tugire mundu oke na kiama giake aingire Azimio na nikio twahitukirie watho uria turahitukirie bunge nigetha mundu na kiama giake oke na kio tumwikire Azimio ena kiama giake kwithio tutire mundu turaigata na nitukumacokia raini na individual interest icio mena cio no tucia accommodate thine wa Azimio tondu ithuothe twitikitie kunyitithania na gucokaniriria andu na especially andu aitu a Mount Kenya no nyende kumera atiri twicirie uhoro wa riri ni tukwenda ithui ruhonge rwitu rwa Mount Kenya tugakorwo na mugambo na muthikiririe mumenye ati ithui turi andu a Mount Kenya ni tukwenda gukorwo twi thirikari-ini iria iroka na ni tukwenda turirikane ati kiama gitu ni kiriku kiama gitu ni Jubilee kiama kia Western ni kiukiretwo DAP na kingi njiguaga gitagwo ANC kiama kia andu a Ikamba ni Wiper kiama kia andu a Coast nao mena kio aria maroka na kio Azimio kiama kia andu a Nyanza ni ODM no muhaka na ithu tumenye turi andu a Mount Kenya no muhaka tucokaniririe Jubilee tuthondeke nyumba itu nigetha tuthie tukingira Azimio turingire tugerete thini wa Jubilee nigetha ona hiria tugakinya bunge next in August tugakorwo na mugambo umwe twaragie na rwario rumwe turi andu a Mount Kenya tugatuika ati ithuĩ no tuhote ku advocate na kwarĩrĩria maũndũ ma region itu angikorwo nyumba itu ina mahitia angĩkorwo nyumba itu ina mbĩa turute mbĩa ĩyo tuhake nyumba itu rangi ya Jubilee nigetha tuhote gukorwo tukiaria na mugambo umwe turi andu a Mount Kenya kuri na andu marauga kiama kia Jubilee ona gutuika kwaria mani tuonete gitikoretwo na uriruku uria wari hota mwaka wa 2017 githurano kiria kirega andu aria mathurirwo Jubilee twathurirwo 2017 na aria matathurirwo ithuĩ twathire wira na no muhaka tumenye ati to muhaka tuike siasa miaka 5 wona mwathurwo he maundu maria muko mwiranĩire na maundu mau no muhaka muthii mwikire andu a Kenya maundu maria mwiranĩire ithuĩ turi kiama kia Jubilee uria turekite miaka 4 ni kwamba kuhingia irikaniro iria twereire andu aitu tutigikorwo tugika siasa muthenya uyu ungi twarikia guthurwo no muhaka tungiathire wira na nituhote kuonia andu aitu wira uria murute na gutire na nganja wishuo nayo ni winoete wira uria murute ni thirikari ya Jubilee riu ni hindi turaingirire siasa ugirora thiini wa wiki igire iria thiru ni turathire relaunch Jubilee rira twikaga ni nguo riu nginya andu aria maroga ni nguo matirahota kwaria na ndenda gukwira ithui turi andu a Jubilee ni tuguingira mashinani na ni tukwira andu aitu wira uria turutite ni tukuingira mashinani na tuhe andu aitu direction na ni tukwira andu aitu ati ino niyo njira ya tukugera thiini wa kiama kia Jubilee kiuria kia mwisho kana taigiri uguo Wanjiku wa Kenya no twithanagia matua kwa Kenya ni mothe wa guthurana hihi matanya maya mothe mwina moda mairia ciothe mwariirie mwitangwataniro ya Azimio la Umoja Wanjiku angikana ugate de guthura kana maumira ma githurano magikano nikati ngwataniro ya Azimio la Umoja ya hotana githurano kiure mu Kenya especially wa Mount Kenya agatigwo ha mugikwe wa Mount Kenya agatigwo ni tugire kwamba kuririkana undu umwe uhoro wa gitekia president gwicira ucio ni cira muthiru uhoro wa president ucio ni cira muthiru no geroro no ria taru opinion polls ironekana guku thiini wa tifa terera umire gitekia president uhoro ni muthiru uhoro ri turaririria ri no ugakorwo running mate wa president yo ni turaririria ri rundu uria gitukwariria ri ni kiama kiriku tuguthii nakio turi andu a Mount Kenya nigetha kihote kutunyitithania na nigetha kihote gucokwariria andu aitu a Mount Kenya thiini wa thirikari iria iroka riu ni ngiuria andu aitu turore tumenye haria tungihota gutetera andu aitu na tutige kugayania kura citu tondu mundu wothe ukwenda kubaginaga kuringana na kaundu karia oka nako ingihoya andu aitu tunyitane tweherie interest citu individual nigetha tuhote gutetera na kunyitira ruriri rwitu ni njohegeire mohoro-ini nawe uhegeire utetine ni tukoretwo tukiona Peter Kenneth mubunge wa tene wa Gatanga
gukierekana kana ugikio kamuhwate aya gukorwo nwe ureciriryo kana arathagathagwo gwatuika deputy president wa Raila Odinga kana hihi no gukorwo niguo ndi kwenda kwaririria no gatuika deputy na no tagatuika twagire kwamba kweciria uria tukunyitithania andu aitu uhoro ucio wa kuga no gaturugamirira thiini wa thirikari ya Azimio iyo ni decision tukamake later no tobe tucokaniriria andu aitu tumarehe hamwe na ndi sure ni tugucoka tuge no ungata gutunyita ndona ni no ndikiganire hau koguo ri twagire ko tukiaria atiriri tukunyitithania andu aitu nigetha tuhote kubagini ni wa thirikari iyo nigetha tukorwo twina stake thiini wa thirikari iyo na tutingihota kwanja kuga no ugathie thirikari ni iyo tutabite gucokaniriria andu aitu. Kiuria kia mwisho niturona atongoria aikamba-ini ni mebangite meguku niturona kuria Western kwina atongoria meguku niturona kinya governor ndaona governor wa Kakamega onake guku Wycliffe Oparanya magavana aria mari rungu rwa Azimio la Umoja thiini wa gicigo kia Mount Kenya niki tiga o Kiraitu Murungi na gavana wa kuria Laikipia Nderitu Mureithi ni gavana ariku hihi thiini wa gicigo kia Mount Kenya mareyumiria kunyitirira kana kugira thiini wa ngwataniro ya Azimio cirio na aria matari na ithuĩ ni wanyinyi na aria matari haha na ithuĩ ni tukumariria ntumacokie raini gwiciria ni hakoretwo hena confusion ya kwaga gukorwo makiona mbere haria turathie no ni tukumariria no majority ya governors thiini wa Mount Kenya mena Azimio la Umoja na nikiona ithuĩ twi haha nietha tunyitanirire na Azimio la Umoja na mutigathie mutikamake muno ni aria matari na ithuĩ no mugikuwera gwati atengera watuka ona one tumegukana ni tukumacokia raini ni mukendia BBI ne kariruka BBI ndire nyendagia twina kioni koguo na no tuguthie na mbere kwendia to ni njitikitie ati maundu maria mari thiini wa BBI ni maundu mega na mabata thiini wa andu a Mount Kenya ni ndi mundu umwe ukoretwo akiendia one man one vote one shilling na hau ndirauma ona Azimio ndaingirire ni undu wa gukorwo ati o marario horo wa one man one vote one shilling na hau ni ho ndi na ninguthie na mbere kwendia. Thank you.